umphathisifundza wakaManzini lokunguye lapha enomntana inkosi Gija sowuyale bantfu lekubonakala ukuthi bahamba bashisa nje emigwaqweni emathayi futhi bashisa netakhiwo letingakafanele. Uthi ngeke sekuze kwenteke ukuthi indvo loyifunako uyithole ngekuthi usabse bantfu ngekubashisela. Uthi labo labashisako abatikhude kokuthi abawuyekele lo moya lona. Ukukhuda la kithi sinesive. Intuthuko lenhle siyayifuna. Kodwa asesime ukuthi bese nakukhona mhlambe lo ngakuva kahle bese uba semathayi lapha emgwaqweni. La uba selithayi khona lo mgwaqo so wakhe i-pothole vele straight away nje lapha. So wakhe i-pothole lenganophinzi ilungiseke. Asikucele bekunene ukuthi kuhamba siyobulala imigwaqo sibulale takhiwo sishise angibalile nje banyathi ngeva ukuthi bashisola nedigulumbe bekunene siyakukhuda konke lokho la akusiyo lentuthuko nyelo sijabulile sibona intuthuko lenhle ukuthi nasishisa senta ini nasishisa idigulumbe sitakhalo lento lenhle siyayidinga into lenhle but lokwenda ko wena wenda kuthusa abantu ukuthi bakunike lo tekwa lokufuna so asikucaphele bekunene sikhweshelene kubulala nekufuna tintfo ngenkani ngize ngikhumbula nje lo mnyumfana ngibukela ifilimi base beach senje ngiletinkinga lesinato nyothi asiticaphelene nakuthiwa lahla lokho thatha lokho be careful ukuthi ukuthatha kanjani lokho kucabangisisa yonke into ayikhunyi bese baleni bese nalo uyakhona ukuthi eve ukuthi cha lokho siyakufa lokho nabo kanti ngakulinye ihlangothi uchazile ukuthi bantfu abayekele nethi bashise emathaya emgwaqweni ngoba bese lokho kudala wona ama-potholes emgwaqweni. Endzabeni channel Maswati Justice wakadlameni ngamanzini.